أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mga katautay manguran, mga palanggungan kaagam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, jadi nisab kita niyo amuin programa sin mudir nato kalasahan, mudir si Ma'had Moro Al-Islami, damikyan chairman sin Zamboanga Ulama Council of Zamboanga Peninsula. Alhamdulillah, yari inambuk guru nato amin mag-substitute gumanti sabin mudir nato kalasahan at tubhiaon timula kasupaya tumunay sin ambuk ibadat sa lagu-lagu agama Islam amunain paghaji hamak ka. Alhamdulillah, tagnaan ta o kabuntayin para kala na to mahapon ini sin pagbasa, pagtilawa sin Quran, in mamasa kato taniyo hamog na mga murid damikyan Imam Dakula sin Masjid Jami Santa Barbara o inado kayo kan Abdullah dito yate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتق بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربهم تختصمون. Alhamdulillah, jadi ito na to diumong in sarayaw-rayaw iwan sa lingkat-lingkat basahan sin Quran
So inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi na mo pa ikarihil in mic atawa in kapatot ang katuan. So mura-murahan in kita niyo halong salamat iwan in kita niyo manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala naghihinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So ay tumtumon sin kita niyo in before kita niyo sumod hamok para kala ibadat. So ay itaon na to unin intention na to uno in max na to himinang sinambok para kala ibadat yan. Sablang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay riwayat Imam Bukhari wa Muslim, hadis ng Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sabon na long ni ingkatan sin hinang nato at ingkatan sin kakahinang binniyat. Suway siya aw niyat aw maksud huno in piya ginangan mo sin para kala hinangen. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. In tiap-tiap long niya mo in para kala madawhat mo in tumbas niya hauno-uno na in pagpiyag niyatan mo. Bimana, simud ka hambok para kala ibadat, suway mo ingaton bang uning maksud mo himinangan. Bangakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kau karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaga bangakar na sin manusya, atawa karna sin dunya, atawa karna sin uno para kala mapuas dengan karna Allah subhanahu wa ta'ala, idihil da kay mo. Sumaga wayroon na kau karayawan adlaw akhirat. Insalag do habiyaon kita ni menuntut ilmu. Kita ni kataan tulabul ilm manuntut ilmu suway in maksud tanyo gimwa dengan kawai wayan na to ha amin gimwa ha supaya maksud pamadrasa suway daysab in karna na to karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab banging maksud na to ng ngaji ha supaya kita ni matawag alim atawa ha supaya tumasin darajat na to ha pangatod si manusia launin tawayan guru supaya pag-addatan atawa supaya karihilan privilege amin marugay na hadugay manusia sabab sin yaong kana nangadji siya atawa para kala in asupaya siya nangadji asupaya makapanglugat siya inya to waro idihil kanya sumagaw wayron na karayawan niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Laong Imam Shafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alayhi bil ilm. Isiyo in kawayaan niya amuin kasanangan dia dunya fa'alayhi bil ilm. In suway siya manuntut ilmu. Aman arada akhirah isiyo sa mawaya sing kasanangan akhirah in suway day sab siya manuntut ilmu. Waman arada dunya wal akhirah fa'alayhi bil ilm. Isiyo sa sabing kawayaan niya magkasanangan siya dia dunya dagpak paadlaw akhirat in suway siya manuntut ilmu. So murah-murahan in kita ni nanuntut ilmu hakara na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bang ang karana sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga parakala dunya umapas na kato. Biya da sin in ikaw mo nagtanong kau pay tanto aun sadya tumaw sagbot. Sumagawa bang kau timo nagtanong sagbot wallahi wayroon umapas pay bihat tura banging karna nato karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dihilan da kita niusin kalalakihan nato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagaw bang in karna nato karna sin dunya na wayroon kita niyo karayawan maka haadlaw akhirat. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Abu Dzar ang panamo diyo mo kay katuanjak long niya fa akhlisil amal fa inna naqid basir. Long sin Rasulullah kana Abu Dzar ya Abu Dzar pag ikhlas sadya kau hakatan sin kakahinang mo. Sabab long niya fa inna naqid basir. Sabon na long niya in magjajaga in Allah subhanahu wa ta'ala iwan si mga malaikat iasain niya na basir tanto kakitaan niya bang unin hinang mo. Biya lang niya silang si mga sila magbisara kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inabuk sa nagitom. Miya manaw habato itom hakat digid luman iwan pagsamin niya itom. Tanto kakitaan ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala pusuton na to ingkataan sin kakahinang na to sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di maupas in pag-ulas sang sana to di ha adlaw dunya paginangan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
So murah-murahan kaya amoy manyo ti patumtum sin kami. So idihil na mo in kapatot hambok guro na mo kalasahan ganti sin mudir hamuin mudir mag-lecture habiyaon mapon ini in topic niya about parakala sala sambahayang. So inshallah subhanahu wa ta'ala falyatafaddal fadilatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apuas kasanglit pamuji fa Allah subhanahu wa ta'ala mga pananggungan sin kami agama Islam nagdurungog hawakto ini tukbal namo in sa salaman saplag sa salaman sin Islam kaniukatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dain hamanga para sababan kaya karina mo hawakto ini akal na sin bilang sadyari mabugto in pangadjian sin kita niyo sa kabilang mahapon sin adlaw Jumaat biya sin waktu ini asabab sin in mudir nato kalasahan Sheikh Muhammad Sakili yadto bihayaon siya Makkatul Mukarramah na hapanunay sinbiya mga kawajiban kami inna para mari insyaallah subhanahu wa ta'ala dumihil pangadjian dain hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dain hasunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dain hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inidihil na mo pangadjian yan daki kita sin kamo muna'y parkala agsambahayang inyari siya na insa daggo ibadat nakabidda siya rin hakatan ibadat matao din ibadat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang natanak in ibadat sambahayang amuna in maudu na to ini makna wala niya na tunay in kataan amal ibadat niya to kumani dah dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatod sin mga sila ulama sin ahlus sunnah wal jamaah in ibadat sambahayang siya na in rukun hikaduah rukun sin agama Islam hapuas sin syahadatain hapuas sin pagnaik saksi hakabtangan sin wayruun Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan malingkan Allah iban bunnal to di Muhammad daak sin Allah iban ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala piasunod harukun yan amuna in ibadat sambahyang na inyari pangilahan haantara sin tiap-tiap Muslim iban sing kafir kakilahan mo imano siya yaun in siya Muslim bang siya nakatunay sin sambahayang bang di siya magsasambahayang
hiukom siya sinsara sinagama Islam bilang siya rin mga sila kafir. Amunat to iniyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar. Impangilahan ha antara sin kamu mga bangsa muslimin umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sila kafir sambahayang isiyu-siyu innaninggali kaniya hasambahayang niya bima na rin siya magsambahayang in siya kafir yukum siya sin Islam in siya kafir mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat usubay kita ni magpatilibon sarta in siya sambahayang ini dahil na mga hag sin Islam hanggang na managpo ibadah di tumindugin agama Islam di dumayaw inka Islam si manusia mangwayron sambahayang wayron sambahayang di dumayaw mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in siya ibadat sambahayang siya na impanagnaan hisabon asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun haadlaw kiamat in ibadat sambahayang mga kiaulungan sin Allah na bang di mayaw in ibadat na to bang siya di mayaw na tantutuod maka agad yad to rumayaw in katan amal ibadat na to dahil ang lihadon niya sa bang siya kimangi wala kiya tunay marayaw haaturan sinsara at awakan doon na kain siya bukun dahin hamang at tao magsasambahayang minsan pauno na inhinang niya marayaw kumangi dadto hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udzubillah dahil nasabab yan uno impangatod sin mga ulama sin parkala sambahayang muna mari kita pa Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala nagparman si ahlom sin Quran aqimis salah innas salata tanha anil fahsai wal munkar tindugan niyo yung sambahayang. Di maana subay tuod ka mo maaon dahil hamang at tao magsasambahayang. Bang kumatan Muslim, naggugulal ko bar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabaya mahinang tao marayaw. Subay ko magsambahayang. Sabdi di ko mamatan mahinang tao marayaw. At awamisan pa uno na indayaw sim pangadatan mo. Bang dahin hamang akaw jumlahan si manusia. Di manununay sambahayang. Bukon da kaw tao marayaw mga kiaulungan sin Allah. Law sin Allah ta'ala akimis salatin dugan ni sambahayang. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sa bunnal to din sambahayang yan. Mahinang nyo yan taming. Mahinang nyo yan tampan. Dahin hahinang maksiat. Uno-uno na rin hamanga maksiat. Amoy lumarak sin pag-ibadat na to. Uno-uno na rin hamanga maksiat. Maksiat dakula, maksiat siwi-siwi. Lumarak sin kabuha na to patuhan. Lumarak sin ka-Islam na to. In makapagang hayat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala mo rin sambahayang. Atin niya in sambahayang ini. In kahalgaan niya bang kita maun pa Quran. Bang tasya kaya tunay. Mahinang siya sabab. Mahinang siya sabab. Dan lawayan. Di kau makapagmaksiyat. Sabab amoy timbay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanabang on mga manusia. Naggugulal siya ba't in siya magsasambahayang. Sa magpakatudyo siya maun. Pahinang maksiyat. Hiyaram sin Allah ta'ala. Dahil hasabab yan to subay siya magbalik pa sambahayang. Adakala in sambahayang niya yan to. Wayroon pa imamu. Adakala in sambahayang niya to. Wayroon pa nakaagad undang-undang panghindo. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Na, himahinang sabab in sambahayang. Ikatampan hamaksiyat. Hamangahinang munkar. Pagkupur. Pagsyirik. Labi luwa na tuod. Magsasambahayang na mahinang niya tampan. Dahil hahinang bida. Subay magsasambahayang di magpakadulapak muna pahinang syirik. Pahinang kakupur. Pahinang nifak. Atawakan pahinang bid'ah. Subay magsasambahayang malayo din hamang hinang bid'ah.
Sabab di man jariin sambahayang kalamuran sin mga ibadat. Amuin wayroon kialukis ha Quran, iban ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyat tumang impangatod sin mga ulama na to hatungod sin sambahayang bang siya pa Quran. Mahinang siya taming, subhanallah. Mahinang siya taming, mahinang siya tampan. Dahil hahinang maksiat, imparkada ibadat sambahayan. Unin pangatod si mga ulama, in sambahayang, mahinang siya taming, mahinang siya tampan mo rin hamaksiat, bang siya nakaamuha aturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impangasubo biyay din in pagsambahayang sin Rasul. Biyay din. Biyada ba sin pagsambahayang nato ini? Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kaya riwayat Imam Bukhari dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In aginiya sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadith kaya riwayat Imam Bukhari. In hadith ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang malagbo siya pangadjian diha ini mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Imma na niya sambahayang kamu biya sin kita niyo kako pagsambahayang ko. Hati niya riyaat kita sumambahayang biya sin kiyasa kupan nato pagsambahayang sin Rasulullah. Di ha ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala bang kita maasubo biyay di ining kapag sambahayang tadi pagsambahayang sin Rasulullah sinwala na to siya kita misan ima bang biyay din hantang pag-alok pakiblat biyay din yung pagtakbir biyay din yung pagruko biyay din yung pagsujud biyay din yung paglingkod. In jawab mga kiaulungan sin Allah Ta'ala yaon na kiya babay tahadit maghajat na isab kita pa ilmo maghajat na isab kita pa ilmo. Sabab di dah kita makahati niya dumayaw in pagsambahayang nato bangati niya in kita malam maraha ilmo malam makita ilmo na di tanto kita makabatok maun pakasabunalan amin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hadith ini kaya ta sin Abu Hurairah sabab kita niya mismo siya mismo in nakasakop bang din pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatod si mga ulama, kuno siya mahinang taming. In sambahayang taymaon sin Allah Ta'ala mahinang taming, di ka makapagmaksiyat, malayo ka rin hayaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang impagsambahayang nato na kaagad haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsambahayang niya. Pagsambahayang niya mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uning pagsambahayang sin Rasul, nagguna siya syarat. Aun syarat sin sambahayang, ika-isa. Aun rukun sin sambahayang, aun wajib sin sambahayang, aun sunnat sin sambahayang. Narugaing in syarat, dugaing in rukun, dugaing in wajib, dugaing in sunnat. Inihangyanan sadya sambahayang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Angkan na maghajat tuod suway, kita humati. Nabiya na simasa ini, ukab na yung mga tiap-tiap madrasa, tiap-tiap kauman, ang panghindo sinagama, subay kita maglug to umati. Ayaw tahi kaluman batin kita, malaas na. Ayaw yat tubiya mahinang sabab lumamma kita rin na kita humati sinagama. Imparkala sambahayang ang bahasa Arab. Sambil intuyo si mga kaulamaan na to in bahasa Arab, translate papabahasa sinug, bangman kapahamanta, imparkala sambahayang, biyay din yung pagtindog, biyay din yung pagruko, biyay din yung pagsujud.
Ang kanya tunakayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sambahayang kamu biasin kita niyo kako pag sambahayang ko sabab makabaak kau pag sambahayang bukon pag sambahayang sin Rasulullah. Namo tim makabuha mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong si mga sila ulama. Bunal to din sambahayang ibadat sa laggo-laggo. Dumagbus siya sambahayang ala akwalin. Kanganan siya sambahayang, suway kau magkaul. Suway aun kaul mo. Nari man jari magsambahayang misan pa kau isa-isa mo. Atawa magad kau na sadyaha imam. Wayroon kaul. Makna wayroon basahun. Atawa magad kau ha imam. Singod-singod na sadyabat saukat na namas sa imam. Wayroon na misan basahun mo. Wayroon na minsan hati niya. Subhana Rabbiyal Azim mo. Wayroon na minsan takbir mo. Na mabima na ini kau yung sambahayang singod-singod sadya. Impagtawag ito sambahayang singod-singod. Na, amoy tulong si mga ulama in sambahayang akwal. Wa af'alin. Iban hinang, suway ko tuod maghiban. Na wangaon sa upama nagsambahayang ng yaman jari na magtapakul. Na mayroon tuan pagsambahayang pagtapakul. Amin lumingkod na sadya kau roon na ini. Misan pa iubos mo na, hati niya iubos mo na hang kamilyon. Basahon mo hang kamin sa lingkod mo in. Sa lagu-lagu tasbiha mo na in la ilaha illallah sa. Di ko maghibal, doon na sadya kau, lumingkod. Buko niya tungyanan pagsambahayang. Abo ko niya tungyanan pagsambahayang. Amoy ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat ko siya siyara na. Sara na yato imagkaul iban sin hinang. Paya kama yuarrapuhal ulama. Habiya na sin kiyahatihan. Kiyahati katuktan yung sin mga sila ulama. Sila ahlus sunna wal jama'a laung nila. Insan bahayang akwalun wa af'alun. Insan bahayang kaul iban hinang. Muftatahatun bit takbir. Ukabun siya sin takbir. Muhtatamatun bit taslim. Insan bahayang kaul, kaptangan, iban hinang, ukabun siya sin takbiratul ihram, iban tambulun siya sin salam, tuo iban palawa. Intawag yad to sambahayang. Intawag yad to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, sambahayang. Hangkan na, bang kauroon na sumod pasambahayang, parayawan na tuod, magguna siya huso, magguna siya ihsan, magguna tuod siya hati niya, tumaknina. Magguna tumaknina. Sabab sambahayang, bukod niya ang mga parkala sambahayang, mauna sadya kaulong simbaha sa amin, biya kalalangukan. Bukod mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, mag-alok ko iman sin Tuhan mo Rabbul Alamin, pagsakali magsambahayang kau, langug-langugon mo sadya. Intan na niya, dahil mga sarat yan, tumang nato pang nasabot, di manjari sumambahayang intaong kun sutsi. Ha? Sutsi na lang timbaran na intamongon mo kunda sutsi, aun sayan bihayan. Hati niya, ubos na na may gumalano sa intamongon niya bukunda sutsi. Suwairat tumalano katan. Ha? Lain tampat pagsasambahayangan, suwaira sutsi. Ang kanay ni ayaw kita mainu-inu, may diwi kita pa masjid jumamaa. Ha? Sabab sa tampat-tampat sutsi, tampat tuod sutsi, tatay maunin sambahayang na to amunin ha masjid. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inagi nila, amuyat tuin sambahayang. Kaul iban hinang, yukab siya sin takbir, iban tiambul siya hasalam. Habiya nasin hadit piya kay sin madhab sin hambog Imam Syafi'i rahimahullah. Hadit din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktatihus salatu bit takbir. Nah, kita muna ingkaunan long ya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iukab niya insan bahayang niya takbir. Na wayruun kau makabaak dalil bat aun pauukaban sin sambahayang mapuas din ha takbir.
Sabab bihayaon aon pa mga pangadji mga kiaulungan sin Allah Ta'ala ri ihulugin takbir. Sabab aon pa makauna rin hatakbir. Uno ba ay makauna ito sabab long niya ayaw huluga in takbiratul ihram bangoy mag tahiktik bang hamak kayat to. Bangoy rumbya mga magkilat, bangoy roon sumandong, bangoy kalambungan mo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Impiang Hindu ka to sin agama Islam way roon ko makabaak mga suway di mo hiulugin takbiratul ihram. Amin takbir pels yaon bangoy roon magtagiktik. Way ko makabaak biat to dalil bangoy roon magdambong, way roon magtagiktik ito mga Kaaba. Way roon napasandungon, hapuas sin niyat mo. Hulugan na in takbiratul ihram amo natin pagsambahyang sin Rasulullah. Yaktadihus salatu bit takbir. Bangaon na kahindo kay mo ayaw huluga in takbiratul ihram. Suway tuod kahatihan mo yung kalima Allah. Harap paduhol niya matto. Biyan dumagpak pa Makkatul Mukarramah. Inyan parkala mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Panghindunan sin mga sila supi. Amin mga nananaong. Haaki da sarayaw-rayaw. Ha? Wayroon bihet to kabaakan na to. Duhal baha, lampasin mga sila ulama, ngayon nila nakalangugan, kabaakan mo rin mga tumagiktik, hindi man ko magsangkul, pagsangkul mo tumagiktik, asal kalubaha, sa mga parkala sa bahayang, wayroon na pasurun hayat to mga. Aun yan bihayat to, kabaakan mo, humulog na sin takbiratul ihram, sa bahayang mga Maghrib, sa bahayang Isa, sa bahayang Subuh, sa bahayang Duhur, sa bahayang Asar, aun yan mga makalima humulog sin takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wayroon lang niya kiugdan. Uyurin wala kimugdan. Subhanallah. Aun yan sambil mga makapito. Na wayroon sa to kaya sa kupanta mga humulog sin takbiratul ihram. Ang mga Maghrib yaw makapito tumakbil. Dual bang dua hari raya. Amunin hari raya Idul Fitr iwan hari raya Idul Adha. Kalau makabaak kita biya to pagtakbir mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na wayroon na hapuas sin niyat na tumarayaw. Sambil nabasa kayo na sinambuok. Guro yaw ni parkada niyat, yato na miya anahan niya. Dumagbos ingkatan, amal ibadat. Suway na kauunay niyat. Hati niyat ay maun sin Allah Ta'ala in amal ibadat na to. Bang marayaw in niyat. Na bang wayroon niyat mo. Nabi makna. Nakapakain na hinang niyat bang wayroon niyat. Suway magpuna in tiap-tiap amal ibadat niyat. Adapun in niyat asambahayang na diyato siya paglapalon. Bukon simbiya mga kiyajamanan na to, hamasa na kauna, ha mga kamaas-maasan na to, aun saan hati ko, ha mga kagimbahan bihayan, aun pasan pagkabaakan na to. Sa kalu-kaluti, da kuman, iniyat nila hilapal to, nusalli, parang magribi sala sarakatin, aun pasambil mustakbilal kiblati. Adaan lillahi ta'ala, atawa, maamuman lillahi ta'ala, bihayan dakatan, aun mga pagkabaakan na to, bihayan to, na in mga yato mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, amunin kaya baita, piyahati sin mga ulama, maglapal sin niyat hambuk na rin ha mga hinang bida. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroon na kapaglapal sin niyat, naon pabihanong yan, Imam Musafi, nakapaglapal sin niyat, inyat to, buku haatay mo pitna sadya, pitna, wayroon in Imam Musafi, nakapituabat in niyat, subay hilapalway. Bihayat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Niyat, minsan in Rasulullah, kanungnungan sin Allah Ta'ala, landok kalasahan sin Allah Ta'ala, wala piya ingat si parkada niya. Minsan pa mga kamalaikatan sa suok-suok pa Allah Ta'ala, wala na piya ingat bangunin parkada niya. Na uno-unoin hinang mo, parayawa na iniyat mo, doon hasambahayang ang pahulugan in takbiratul ihram. Inyat to hambuok na siya rukun, dahil hamanga rukun sin ibadat sambahyang. Amuyat to, daw si mga ulama. Wahada akwalun wa af'al thalatha aksam. Pagkain siya sambahayang dumagbos siya ha, kabtangan iban, hinang, nakabaakan muruun, hatu ini. Intaod niya, hika isa rukun, kabaakan mo harukun, in akwal. Iban af'al. Iban wajib. Iban sunnat in ini daw sa sambahayan. In rukun long si mga sila ulama. Paamman rukno long si mga sila ulama, adapun long niya in rukun, idha turika minha syai'un,
Apabila kaya tinggalan kaniya, dahin kaniya inuno-uno na rin hamanga rukun, batalatis salah. Darapin sambahayang, biyasin uno. Biyasin mga nasabot na tuhayin doon, nawayroon siya timakbir, sintakbiratul ihram. Naman ko makakita doon sambahayang wayroon siya nagtakbir, sintakbiratul ihram. Nahambok ito, tiuod niya naninggali sin rukun. In sambahayang niya, tunay ka nga ng sambahayang. Wayroon sambahayang hatauwi hayad to, sa wala siya timakbir. Sabab sin, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos niya sadya imanok harap pakiblat, tahrimuha takbir. Ang piaagaran niya na sin, takbiratul ihram. Hadith ito damikyan kaya riwayat kay Imam Bukhari iwan Muslim. At awawayroon siya nagpatiha. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon namas sa simpatiha, hisiyo-siyo in wayroon namas sa simpatiha, na wayroon sambahayang, amunat tuing kaya iyan niya, la salata liman lam yakra, bifatihatil kitab, damikyan kabakan muray sa bin hadith, kaya riwayat Imam Bukhari iwan Muslim. Wayroon sambahayang sinhang katao na hisiyo-siyo in wayroon namas sa siya sin patihatul kitab amuna in patiha babasahon na to halom sin sambahayang. Inyat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala amunat to indain hamanga parkala rukun. Tinggalan niya sawaan kana tarkuhu amdan aw syahwan, sibudang kaunan niya impagtinggal ni amdan tiud niya aw syahwan atawa kialupahan niya. Inyat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala hikalarak da sin sambahayang niya. Ang kana in sambahayang balikan ko magkuna tuod siya biya mga khusu sarta parayaon tuod siya haaturan sara kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ubos na kau magniyat, ampakaw tumakbir na sin takbiratul ihram. Ubos, hapang hindo si mga sila ulama, sa rayaw-rayaw akidah. Ubos, in sumunod hayad to, ampa magduaul istiftah, atawa duaul kabiran. Biyasin mataod in duaul kabiran atawa duaul istiftah kaya may ta mga kahadith-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inya tukatan sunnah sin Rasul piag labi marayaw sin sara bang pagganti-gantian na to upama niya in kabiran ta mga sambahayang maghrib yaon biyasin mga pagbasahon na to nahapal na to subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala dadduka wa la ilaha ghairuka inya to duaul kabiran atawa dua istiftah. Pag isa yaon gantian mo na sa Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira inya to katan duaul istiftah hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyari mga kiaulungan sin Allah Ta'ala nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa iyukum siya sunnat kauliyah halom sin sambahayang sunnatan kauliyatan halom sambahayang bang siya kaya tinggalan sinta umak sa sambahayang doon na katiud niya kaya tinggalan atawa kaya lupahan niya di kalarakin sambahayang di malarakin sambahayang niya kita mo nagbidda na magtuin sunnat iban sin rukun. Adapun in rukun ka inabang wayroon siya nakatakbiratul ihram, way siya nakapagpatiha, nalarakin sambahayang ni adapun in sunnat, ubos niya nagtakbir, wayroon siya nakapagdua istiftah, iban, atawakan kabiran, biyasin mga biyas sa natukain na in sambahayang niya, datog tal amir tim pamaham sin mga ulama hatungod sin sunnah. In agi nila, was sunanu fi salat la tubtalu salatu bitarki syai'in minha la amdan wala syahwan. Iban long niya in sunnat di siya hikalarak atawa di siya hikabatal. Bang siya kaya tinggalan in uno-uno na rin kanya sunnat yadto. Kauliya na ka atawa fi'liya halaw sin sambahayang misan pa in kaunan tiud niya atawa kaya lupahan niya. Kita mo naman kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa impagsambahyang sin Rasulullah nag-aun siya sunnat
Nasubay di sab kita ba makay sunnat. Abiya na sin hayat to piyahati na to kay na ubos na to tumakbir. Mamasa kita sin dua istiftah. Ubos hayat to. Makaudhu billah kita. Makaudhu billah ampa kita magbismillah. Na kita muna diha ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala sa bablong niya impang Hindu. Sin maahad muro yan di saan sila magbibismillah. Ay nakaw kumahagad. Pitna na yan dakula mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Pitna. Mataod din ang mga hadith kaya waita muna din kan Aisha humbukat di hadith basahon ko rin kan Aisha yadto matarang na yadto ha Imam Syafi'i damikian aun hadith kaya waita niya hakitab tafsir ayatul ahkam inagi niya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatu bit takbir wa qira'atu bismillahirrahmanirrahim. Amura kuman in hadith jadto laysal isnad. Wayruun hati niya biya may wayruun kusog niya sa bablong si mga ulama al hadith laysal isnad laysal quwa. In hadith bang wayruun hati niya wayruun kusog niya wayruun isnad niya na wayruun kusog. Sabab wayruun dito nakabaita ha hadith jadto impag Bismillah halom sin sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unumatanug atawa kadim. Sumagawa in panghindo sin Ahlus Sunnah wal Jamaah in kita magbismillah halom sin sambahayang. Sa balikan ko siyo in si mambahayang ubos na inniyat niya pa siya timakbir sin takbiratul ihram. Wayruun siya nagdua istiftah, wayruun siya nag-a'udhu billah wa siya nagbismillah di mayrik siya pa alhamdulillahi rabbil alamin ubos ampas siya nag-amin ampas siya namas sa ayat ampas siya ripo insambahayang niya sa insambahayang niya sa taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab imangayat tu amin tu yat tu sunnat halong sambahayang sunnat kauliyain dua istifta atawa kabiran iban in a'udhu billah iban sin bismillah inya tu siya sunnat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in wajib kaya baita sim mga sila ulama ang palong niya in wajib idha turika minha syai'un amdan in wajib apabila kaya tinggalan din kanya uno-uno na din ha mga bawas sahun alam sambahayang yukum siya wajib batal amdan kaya tinggalan niya tiuod niya yung pagtinggal batalatis salah biasin mga uno tuurun muri ko mamasa sin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la tuurun mo rabbig firli tuurun mo yato inyadto hikalarak sin sambahayang wa in kana tarkuhu syahwan sa baging pangtinggal ing kaaunan bat kaya lupahan niya la tubdal di yadto hikalarak sin sambahayang mo di hikalarak lang wala ako nakapag subhana rabbiyal azim wala ako nakapag subhana rabbiyal a'la sa kaya lupahan mo la tubdal illa bimarayaw rin hayadto hinangon mo sumujud ka sa hawi sumujud ka sa hawi biasin nagkalilay sin mga kaulamaan na to ang mga simposium iban ang mga madrasa bang biya din aturan sin pagsudod sa hawi mga kiaulungan sila Allah Ta'ala amuyad to in mga parkala sa halga-halga in ibadat sang bahayang mga kiaulungan sila Allah Ta'ala sabab hisiyu-siyu in si mambahayang bat in pagsambahayang ni hakabahayaan sin hawanak sunya bukun hakabayaan sin sara aturan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nari siya matawag ibadat sambahayang mga kiaulungan sin Allah na hati niya lando yat tubiya mga makasusah makaluog bangdi da siya matawag ibadat sambahayang sabab aun din ha mga dalil sahih kaya baita Imam Ahmad inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anha inhambu kusog nakasud siya mong palong si masjid daway pagtuy-tuy magtuy siya si mambahayang siya ubos niya hadya si mambahayang kaya niya in Rasulullah siya alam si malam siya magtipa Rasulullah hati niya ubos siya si malam biyaan patuy ang palawas si malam siya magtu pagtuy-tuy magtipa Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya bagsin Rasulullah in salam niya sa in agi kanya sin Rasulullah puas niya yaun si malam long sin Rasulullah qala lahu irji fasalli
fa innaka lan tusalli. Impangasu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala inta uyat tunan bahayang in kiabaita kan ya Abi Hurairah inta uyat tunan bahayang. Sarta natik mo din sa bahayang niya salam bat ubos niya si malam dah siapa Rasulullah. Sa may tayat tu ubos sin Rasulullah siyam bagin salam niya. Iyan siya sin Rasulullah balik kau mat tu sambahayang bunnal tu din ikaw ay kau nakasambahayang sabab in kita kanya sin Rasulullah in pagsambahayang niya wala imamu. Wala imamu. Adapun in ibadat tay maun sin Allah Ta'ala amin imamu. Nakaagad haaturan kabayaan sara sin agama Islam na mataod siya ni ibadat mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bang wala nakaagad hakaridaan sin Allah Ta'ala di siya matawag ibadat. Uno in rida bang makaagad hakabayaan sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bang di misampa siya ibadat dato sa maibadatan di siya matawag ibadat. Namun sa ining pagyanon hati niya, mitum na sadya intuk-tuk na to, hapag sujuran patuhan sa di kita magad haundang-undang kaya baita. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-ibadat na sadya kita humati, na malawng da mga kiaulungan sallallahu ta'ala, ang kahimut-mutan niya malawng da, na sambil miyabot pahikatu, hikaruha bihayan si mambahayang inta uyaon, ubos niya si mambahayang si malam tuula wa si malam para Rasulullah siyang bagsin Rasulullah in salam niya iyan da siya sin Rasul nagbalik irji pasalli fa innaka lan tusalli balik ko matusambahayang bungal to din ikaw ay ko nakasambahayang paghikatu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala iyan da siya sin Rasulullah irji pasalli fa innaka lan tusalli ampanas siya inyan para Rasul sallallahu alaihi wasallam alimni sana ya Rasulullah hinduin ako magsambahayang. Hinduin ako magsambahayang sabab impagsambahyang niya to na mas nalimugay mga kiaulungan sin Allah Ta'ala wayroon na to imamu. Unin nalawa din hayat to kamatauran din ang mga ulama long niya wayroon tumaknina. Wayroon tumaknina. Hangkan na hambuok yan din ang mga panapsil sinsahun amin mabinsa na adlaw akhirat inta o magsasambahayang wala yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Amin di niya pagparayawon in pagruko sujud niya bangman makaruko bangman makasujud naaw niyan muna pa rin ha imam mga kiaulungan sin Allah Ta'ala maka kita mga kamasjid-masjidan biya yan ang kanawang ko maingat magsambahayan mag-agarun mo to din diya mga biyita sin mga sila ulama piyasawa nila bang biya din hantang pagsambahayang sin Rasulullah ang pamuna paham mismo saan ikaw makatanding lang mo in pagsambahayang ikuan niyaon nakarugtol pakabayaan sara sin agama Islam sa makawaak ko bihayan di sa diha mga parkala ini amin pagsud sa amin haparkala sa diha pagjamaaon yan di pa makaiyan ini di pa matangbos sin imamin akbar ang paumyan Allah yat tunarimo ko di pa makakasampay pa akbar pag yan sa diha Allah yat na siya nakaruko na munay nimbiyata sin Rasulullah siyo imag una-una rin ha imam na paparagbusun in lupa ni hadlaw akhirat biyasin amin hayop himar. Ha? Atawakan in lupa ragbus niya biyasin lupa himar. Amin mag-una-una siya rin na imam. Aun saan bihayan mga kiaulungan sila Allah Ta'ala. Aun isabyan damik yan bihayat tura. Sumuday sabbihan masbuk. Di pa maubos in imam sumalam. Yang patimag na assalam. Wayroon pa na natangbusin salam assalamualaikum warahmatullah. Wayroon pa in rahmatullah. Yat to na tumindo mag-usos pataas inyat to hambok na isabihin ang mga mukhalif si Hasun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita muna maglagi tuod barhajat kita ha ilmu hati hunta tuod imparkala sambahayang bang aumpiag duaruhan ta asal kita biyawaitaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lam sin Quran hasupaya kita sumanyang pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ay pangasubo ba kamo bima nakatuba kamo pa mga tao tagapanghati umpiag duaruhan mo kadto ko pa mga ulama atawa ka rin nakaw tuod bang mo kaingatan in biya mga pagbihinan pangadyan ini yari ha amristawin hani daul Islam yari din mga kaguruhan na to na mga sugo kita patuan bay di imbahain in kaku ini a'la sadya sa pamunin kawait ahi apo pagsambahayang ko napabuntul supaya mapabuntul sin subhana rabbiyal a'la atawakan long niya ingkako ini adim dawang rumuko pabuntulun yan si mga ulama subhana rabbiyal adim
Atawa kanlong niya katuan inkaku ini subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Iwan sin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Na in wa bihamdihi ya tulong si mga ulama sunnat kawa akan takya riwayat Muslim. Bang siya kiagana bilang siya sunnat. Sabab din ha mga wajib babasahun muna subhana rabbiyal azim makaminsan. Bang kau nakabasa sin subhana rabbiyal azim haruko makaminsan inyat wajib bang mo giyanapan siya giyanap mo induayat tu hatinya tu yatim pagbabasahon gia induayat tu sunnat na siya kauliyah angkan na sambil nakapito Syekh bin Baz rahimahullah inagi niya sambil piatub-tub niya makajari sambil makahangpu in subhana rabbiyal azim iban sin subhana rabbiyal a'la. Damit yan biat turain hasujud subhana rabbiyal a'la makaminsan wajibin hukuman niya giyanap mo indua inyat tu sunnat damit yan in rabbik firli wajib bang mugiyanap in mga rabbik firli warhamni parjut ni inyat tu ramik yan din mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang sin Rasulullah nalabi marayaw mga kiaulungan sin Allah ta'ala bang ingkatan hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagsambahayang niya atawa halom sin sambahayang niya inyat tumahapal takatan inyat tumahinang takatan inyat turamik yan din ha mga parkala sa rayaw pagsambahayang mga kiaulungan sin Allah ta'ala sa bang in pagsambahayang tapakayong tayo akal ta biya ini maningut singut sadya kamaumuhan inhinang tayan bunal sambahayang sa di siya matawag sambahayang adlaw akhirat wa na'udzubillah amot tin makabuka mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha pagsambahayang singut-singut bukon impag-ibadat singut-singut sa impag-ibadat subay pangadjiun subay hatihon sawab aw mubtilatus salah aw mubtilatus salah min makabuka aw makabatala sambahayang aw makalara ka sambahayang misan adya in rukun hati bang diikatunay marew na in ayulta subhanallah kalarak siya amu yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amunayat to injajawaban sin mga ulama bang kimugdan impagsambahayang ta nakaagad haaturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 100% mahinang tayan siya taming din hamaksiat mahinang ta siya taming din hakatan mangi pakaradyaan dunya labi luwa na rin hakatan mga kapit-napitnahan sa marayong pagsambahayang mo na bang aw nagsasambahayang doon sugarul da ha mangi din kasuddahan aun sa nagsasambahayang subhanallah yung pagsambahayang niya suway niya dayawon pwede yung pagdayaw adakala wala imamu paamuhon parayawong paagaron hakabayaan sara sin agama Islam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan kalu-kalu insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjian namo ito kasupatanda insyaallah subhanahu wa ta'ala amu yato biya mga kiarihil namo pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala kiarihil namo misalan imang biyay dinimpiat biddaan sin rukun iwan sin wajib iwan sin sunnat adapun in sunnat di ati mahinang siya hikalarak sin sambahayang mang siya katinggalan bukon hat biya ini dumatong niya wala nagbismillah inya mi kita magtirilong ni initay mo rin sambahayang ta bukon hayat to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala imahad moro pahatihon namo adakala manulay-nulay sa dirain ha mga murid mangadji bihayan lang niya sulayan tabang insilawan kuno di magbibismillah nagbibismillah intanda niya kikita yan yung mga blackboard na mo yaw wala yaw mimi kita mga bismillah kaya ba hindi na magkairis yaw rin bismillah mga kiaulungan sin Allah ta'ala mapit na iniglong yung pagkunot nagkukunot tayo sa kita ha bulan Ramadan na yung mga parakala ito himukum sadya long niyari magbismillah na adakala wana utubillah minsan in bismillah hati ko na minsan hati ko siya magkaon adakala rin siya magbismillah na magbismillah kita mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan ni Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab pitahan nila sa ngi akida basahain kitab niya tauhid bang nato mapahamtiag naan niya radyan na bismillah sabab inkatan hinang marayaw subay tagnaan day na bismillah di inday sambahayang mga kiaulungan sin Allah ta'ala magsambahayang sa in afdal biya sin kiapaha tinatukay na an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatu bit takbir wa qiraatu alhamdulillahi rabbil alamin indit tulong si mga ulama nagbismillah in Rasulullah sa kadim
wala niya piyatanong amo na tuin hadis manunjuk isambil nakajamaa inupat kula pa urasidin murah-murahan bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala taufikan kita niyo amuin makabatuk kita niyo pamag-ibadat pamagsambahayang haaturan sinsara maka agad hadis dito sallu kama raaitumuni usalli sambahayang kamu biasin kita niyo kako pagsambahayang ko. As'alullah ta'ala ay yarzuquna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban innahu was-sami'ud du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tuna-tuna yumugin sa lingkat-lingkat iwan sa rayaw-rayaw lecture nasihat kato sin guno to kalasahan para kala sin sambahayang murah-murahan in kita nakawa pangadjian iwan kihatihan na to uno to ni pagnyanon sambahayang sab in sambahayang amo ni panagnan pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon haadlaw akhirat bang di mayaw in sambahayang di mayaw in katan tibayuhan sin ibadat bang kimangi na fail hasambahayang inam ipon ma-fail siya hakatan sin tibayuhan sin ibadat niya murah-murahan in kita niyo muslim in suway kita niyo ingkatan sin mga basic kalakihan amuin hati yung nalong sin sambahayang hinang mo nalong sambahayang kahatihan na to inshallah subhanahu wa ta'ala ayaw kita ni mag liso-liso inshallah subhanahu wa ta'ala ayaw kita ni sumuhon manuntot ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala sab lang yung budarda kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an fala takun rabian fatukhlaf lang sin Abu Darda lang niya magpaon ka hagin hawaran mo paon ang ginhawaran mo alim amoy scholar may nga taaga mo Islam hadi na kaulaw niya mahinang alim aw mutaalliman amoy inikaw paon na hagin hawaran mo nangadji kaw nanuntot kaw ilmu hadi na kaulaw niya mahinang alim hadi na kaw mahinang manuntot ilmu aw mustami'an handa kumanlaw niya di mo rumog-dumog hama nga sila ulama amoy naghihindo sin aka may Islam hadi na walang takun rabian hayaw long niya inikaw maawon hay kaupat di na kamay may nang alim di na kamay nang mutaalliman amoy manuntot ilmo di na sabkaw mangdurong-dungog patuklab na mabinsanan na kaw inshallah subhanahu wa ta'ala awon natin ginahawalan na to most especially may nang kita niyong alim buko nakaran na tawang kita alim sumagawa mahinang kita niyong alim hasupa yain katan sintibay wan ibadat na to mapinda na to maparayo na to hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pagbalikan inshallah subhanahu wa ta'ala subhanallah wa hamdihi subhanakallah wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.